bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu Khalata sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina mfeza ukuthi ungakhumalo bathi ilast bona amaguma ethu mhlawumbe emanga usengihlala ikanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu yabona uma wesibheka lapha indima umculo amaskandi eziyakhala impela zikhala mawala lapha ngifuna sikhulume udouble thinta lapha insizwa esibiza lapha ngobhekeni womculo amaskandi usimomoza ke lapha insizwa impela engenise kakhulu emabhinceni mangabe uthinta lapha indaba zokuphawula eziningi kakhulu impela insizwa ayizibekile phansi bathi abantu noma ngiyayithi impela ithanda ukuthi impela replace lapha ongizwe umvo kamchunu lapha insizwa ke isiphawule nangoKhaza lapha kuzokhumbula ukuthi njengoba kade kuzoba nombuso wamaciko emaskandi festival uGeh Ngcobo okumsunguli kwenomphathi wombuso wamaciko lapha nokwahlongoza izindaba zokuthi kunemali okumele inike lapha insizwa ezifana lapha noKhaza uzosinika esandleni ngoba azinawo ama-bank account ke lensizwa ibesiphawula impela ukuthi imali uKhaza lapha inike lapha uyena uGeh Ngcobo ubese ibhubhudla lapha kanjalo futhi nezintombi lapha kunentombi ebekade imbambe leceleni lapha wayidla wayiqeda imali ke mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngilokungande kakhulu awuke uzwelana ningakhohlwe ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nesiphatha kahle libe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu. Usimamoza kuthiwa lokhu okuKhaza ku imali okuyinikeza uGeh angithi beqala ukuqasha umcimbini omkhulu kuthiwa kuyidle yonke ethe kuthola intombi eThekwini yahwaya ngenzipho entanyeni kwaduma ikhanda kwayidla yonke imali le yabe bemnike yona esandleni leya mcimbi.